Sir, I'm a bit nervous about being here today. Still not real sure what I'm going to say. So bear with me please if I take up too much of your time. Mapat Tuada yang merupakan tradisi terjadi di masa lalu, budaya, butuh pemberdayaan, ada tata keramanya. Nasiang pea wela rena Andi Muhammad Nasir dengan Ismail Langki Ngenak kanue Rijari Tareno Bapak Cike dan Yasab Cike.